Ngai gaturenda njitagwo karwimbo ga githomo mukuri no badia mutungatiri mwitungatiri muthenjeri withinjagira karia komapa no nie ndithinjaga ngondu cia ithe witu ona gutuika ingigicemania na emwe noru ikaire uru ndingimeohera ni ndiru nayo ndi guku thi nie ni ngahoya kurekerwo ndi wa mutimio mwene wa kuroterwo ciana ni kwihangira hari andu angi maugaga ati Idomites are devil's workshop. No ni ndathikiriria njiguaga atiriri ngoma ndari kindu giake ararutire workshop kuningi riu ngoma o uyu. No imagine workshop ya ngoma uri ngikorwe hana. Umenye riu konta workshop ya carpenter ukoraga kwina tho, kwina nyundo, kwina mishumari rada, arafu ugakora kwina ite, kwina itanda. Riu workshop ya ngoma ri ni ra imagine kiria ngikorwo ugakora kwina bara ta inya araripia haha kiugaga ici ndirenda irike wega ino ni oda ya nyina njoroge ino niwe uraondire ugakora ngoma nginya ari na tiru namba ya kuriha indo ici njuru ta bara ukaigua muri kirabu ugacokothwo ni mundu hutia kauma hau nja halo ndamathia teka uguo ta thondekera kuhurwo inya jega na uderivere umederive na ihenya no kanda ni kunjitikia ngoma kona guthondekera bara aga package ga carton ni ukona ka kurehera iyo ni devil's workshop riu kaingira bara kumbe na ngeria mukorwaga na ngiathire kuhurira thimu yura ino ngoma ndiwe ngiriwe wandumeire mabara ya China ni uria ndotirwo jikiria bara ya Israeli Nuke mundu gigigetia bara gigatumirwo ya China devil's workshop. Lu ugakora ki mundu gigikiuka na bara ya Israeli kirigitwo ni mu China. Karigo kaigwa gigigiatumira ngoma no ukijike ogu nie njotetwo. No ukijikirire mateke meri package ni yothe ma nake uyu mwikirire mateke 10. Wacoka wa mwikirira kugucania njuiri na gutheca mundu mukonyo. Thecagitwo Idomites devil's workshop gwitu ni kuria Nyeri ugu mungeigua ngiaria muiguita ndirogora no njurie munjohere tondu andu a Nyeri ni muwi twaragia kundu kumwe tugekira ti kaigua turaria na tuti thank you njitagwo karwimbo